Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course I'm the Thai Carolina Beran president. I say I know social man. What's happening? Of course, Thai Carolina yindlu ya Mayengani the president. Yeah, previously mga mahleketa ko ifika enter a video indla Beran president aya na uteka so mga mahleketa aya kunye kambira mara mi solo nga itekela video ka kombisa ku ita tlhe go ya kambira vunharhu. Nisho ku nkoni mahleketa swideshuwa. Yeah, so anveni kuma an image yo ku khawisa ku ri ku akweni kwale ka president. So mara no one na ku engeleliya a nga ri kahle swona, and ani na this image as you can see there we cheka kwala swona ku ri akweni lehenhla sa va ri ka third floor as you can see obviously, but no vya ni nga update ku ani vona swi nga ri that much clear. Ku ta va na ti-arguments van'wana va ku wa hemba master thi hi swona and stuff like that. However ka siku ra namuntlha of course ra 25 September ni vuye ni kuma another image leyi nga very very close as you can see yeleyo image ya kona. So la swi ti komba kahle swinene ku se himpela va fikeni ka third floor as you can see leyi azuma hi ma swona a hi hlayeleni kahle a hansi a ni hi la ka wide hi le ka number 1 floor 1 floor 2 la ku nga na timhandzi la floor number 3 hi le henhla le president Mayengani Se xobela kudlaya as you can see i 3 floors swa tikomba na loko hi compare na hala ka right hala as you can see it's 3 floors. So you know as Master Tila inga congratulations to Benin president I tirheni swinene se as stated so yo bela kudlaya because yindlu leyikulu ngopfu i video leyi yo sungula mi nga save rantani khani vekele link ka top comment guys yindlu leyikulu swinene like leswi a swi nga ha ri necessary that's why xo bela kudlaya na le ka title kwala se xo bela kudlaya a swi nga ha ri necessary ku va ku tlheka gonyiwa kambe karhi xo kombisa kahle kahle ku n'winyi wa gazi i mani. It's all about the power swin'wana ku kombisa power ta kala the 3 floors hale Giyani to be honest. I think leyi yo sungula ni yi tivaku personally mina ti nga ti ri ko tin'wana mara mina ni tiva leyi so far leyi nga na 3 floors as you can see hala side ra Giyani. So swi kahle swinene hi nga congratulations to president Mayengani hi leswo.